n'atatu. Barcelone ibona amanota 3 hanyuma arana umuntu ahite yibaza ese Barcelona ikomeje gukataza mu gutwara igikombe cya shampiyona La Liga irarusha Real Madrid amanota 9. Barcelona gato ukomoje ku mukino ndetse no kwibaza ese Barcelona koko iki gikombe yagitwara ryari bijyanye n'imikino 6 isigaye muri La Liga kakanya. Yego nibyo Cedro ugiye kureba kuri equipe ya FC Barcelona kakanya mu mukino abawe muri equipe ya Celta Vigo, equipe isanzwe ibagora no byumwereke iyo bayisuye bibari ibindi ariko nashimye uburyo equipe ya FC Barcelona yagerageje kuba composed, imenya ikihanganye nacyo, imenya ko mukeba yamaze gukora akazi ke ko gutsinda umukino akagabanya amanota akaba 6 bize ko muri match ziba zisigaye hari biba bishoboka mu gihe watangira guhereza ikaze intsinzwi, ariko ni Barcelona mu byukuri ititaye ku rusaku rw'icyavuye Santiago Bernabeu, ahubwo ifokasinga ku kuba yari ko yakorera akazi kuri Spotify Camp Nou nyuma y'uko muri Copa del Rey batakirimo, nyuma y'uko muri Champions League batakirimo. Solo focus ni ukuba byibuze ba defendinga igikombe batwaye mu mwaka ushize. Amahirwe kuba ufite amanota 6 imbere y'uko ukina na adversaire nibijyaka guteye pressure, ariko nanone byakaguhaye inyota yo kuvuga uti uko nkomeza gushyiramo ikinyuranyo akazi kanjye kazarangira kare, byibuze binankure kuri icyo gitutu cyo kuba nakora amakosa runaka cyangwa se nakwisangana no muri risk zo kuba natakaza igikombe cyangwa se kujya muri title race naba ikaze kandi naramaze kuba nayisoza. Icyo ni kimwe. Lamine Yamal aza gukora itandukaniro, ni umukinnyi ukomeje kwitwara neza cyane muri La Liga nyirizina, ariko by'umwihariko iyi season kuko ni Lamine Yamal umaze gukina match 28 this season, atsinda ibitego 16 atangamo assist 12, bivuze ko ni uruhare mu bitego bigera kuri 28 mu mikino 28. Kumuzandengo ubwo ni Lamine Yamal turi kubona uri kugira uruhare byibuze kuri buri mukino akinnye muri La Liga. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu gihe ushaka igikombe cya shampiyona. Bimwe mu bintu by'ingenzi waba wubakiye ni ukuba byibuze ufite umukinnyi uri buze kuba yaproduiza imibare nk'ingiyi ya Lamine Yamal. Last season for instance yari Lamine Yamal wakinnye imikino 35 atsinda ibitego 9 atanga assist 15. Iyi seza afite ibitego 16, ubwo mwumve almost hafi gukuba kabiri, atanga assist 12. La season yatanze 15, yaburaga 3 zonyine kugira ngo akureho iyo limit cyangwa se akureho ku gasongero. Ibyo byose bikwereka ko ya Lamine Yamal n'ubundi utatewe ubwoba no kuba yahaguruka muri bwa buribwe nyuma yuko bamukoreye ikosa akabonezamo penalty neza, agasiga Barcelona mu mwanya wo kuyobora resultat mu mukino, akareba uburyo noneho byibuze basigara barwana no kurinda ibyagezweho. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri tuvuye ku cyo umukino ni equipe ya FC Barcelona ikomeje kugenda yitwara neza cyane. Ni n'ibintu twabonye mu myaka ishize no kubwa Lionel Messi, ni Barcelona buriya iba nziza muri shampiyona kuruta uko yaba nziza muri tournaments nyirizina Champions League. Barcelona yatsindwaga na za Liverpool, igatsindwa na za Roma, ariko Ernesto Valverde akaza akakwereka ko La Liga hafi kuyitwara ari unbeaten. Icyo bekora n'iki bikwereka nuko ni Barcelona izi kujera ikijyanye na kuruse, bazi igihe cyo gushyuhira n'igihe cyo gukonjera, ariko still bakaguma muri wa mujyi wo kuba buri mukinnyi yagerageza gutanga umusanzu we mu buryo bwo kuba baguma muri iyo kuruse, ariko bijyana na rotation umugabo bitanse Afrika agenda akora. Nzakena Ferran Torres zaba ari ku rwego rwiza, ese hari igihe kizagera nka nyene yuko Gerard Martin yasigara bariho ba Araujo badahagaze neza, ba Christensen bavunitse, Gerard Martin akaba umudefenseur mwiza ujya mu kirere utsinda amadueli ye ameze neza yaba ku butaka cyangwa se mu kirere. Icyo kikajya kurandi ko Hansi Flick n'ubundi kuva atangira gutoza na rimwe arahusha shampiyona, n'umutozo umetiriza ibijyanye na course. Mu kumetiriza course Cedro harimo iki kuri icyo kintu wambaje ti Barcelona yatwara igikombe ryari, ariko nanone bihereza amahirwe ki byubakiye kuki. Icyo byubakiyeho ni iki Cedro? Ndahera bugufi hafi gato. Barcelona ziko imaze match 8 zikurikiranye muri La Liga itsinda gusa. Ni ikintu cya mbere cy'ingenzi watekereza muri make, they are in a winning momentum, bari mu bihe byiza byo gutsinda imikino. Equipe ya Barcelona ikindi kintu cyaka mvuga ku mikino, Barcelona guhera ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere muri umwaka turimo 2026 FC Barcelona yakinye match 14 za La Liga, Barca yatakajemo match 2 zonyine, itsinda izindi 12 zose. Fata rero match 12 ukube na gatatu mbwira amanota equipe ibikusanyijemo. Tonare amakosa equipe ya Real Madrid bayakozemo. Urumva icyo kintu. Equipe ya Barcelona muri iyo mikino yose turi kuvuga ni Barcelona noneho kuri Magnifica twereka kuri urwo rutonde rwa La Liga nyirizina. Barcelona this season ni equipe ya metije
ubugeni bwo kubasha gukoresha kapasite yo kuba wakiriye umukino muri shampiyona. Barcelona yakinnye match 17 this season mu rugo, hari match enye kuri Olympique Campanès na Jody Cruyff Arena, ariko hari na match bakinnye muri phase retour nyirizina kuri Spotify Camp Nou. Barcelona izo match zose ziteranyije yakinnye match 17 mu rugo. Barcelona muri izo match 17 yakinnye nigeze itsindwa nigeze inganya, 17 zose yageze gute yarazitsinze. Umve difference sasa hano iri bukorerwa. Barcelona yatsinze ibitego 52 muri izo match 17. Muri ibyo bitego 52 yatsinze, equipe ya Real Madrid yo mu rugo kuri Santiago Bernabeu yatsinze ibitego 39. Sinzi ni muri ukumva ikinyuranye. Ubusatirizi bumwe bwatakirwaga na Ferran Torres, n'imvune za Lewandowski, abandi bafite bo bita Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Franco Maston n'abandi bose. Ariko iyo si comparison y'abakinnyi, ahubwo ni comparison y'iki equipe yakoze mu mwaka w'imikino. Barcelona yinjijwe ibitego 9 byonyine. Mu kwinjizwa ibyo bitego 9 byonyine, Barcelona mukeba wayo Real Madrid yinjijwe 14. Aho ngaho ni kuri home form. Nujya ku cyo twakwita urugero away form. Equipe ya Barcelona still ni yoboye urutonde rwa champion. Muri match 15 yatsinze 10, Real yatsinze 9. Nundi turaza gusanga statistike z'uwatsinze ibitego byinshi, uwatsinze imikino myinshi hanze, uwatsinze myinshi mu rugo, uraza gusanga ni equipe ya Barcelona irimo iradomina izo charts. Dore sasa ku kijyanye no gutwara igikombe, Barcelona irakurikiza equipe ya Getafe hanze, irakurikizaho Osasuna hanze, ibone kwakira equipe ya Real Madrid. Bivuze ko muri izi match 3 ikurikizaho, ifite amahirwe ko muri izi match 3 igiye gukurikizaho ishobora kuba yamaze gukonfirma ikijyanye n'igikombe. Mu gihe yatsinda Getafe, Real Madrid igatsinda, mu gihe yatsinda Osasuna, Real Madrid igatsinda, ni equipe ya FC Barcelona izaba ifite amahirwe yuko kuri Clasico ari ishobora guhita ikubita ikinyuranyo, igakubita mu cyico Real Madrid iyikura ku gikombe burundu, ariko nanone inabasha kuba yavuga ati ikamba tugize gute turaryamaye. Mu gihe Real Madrid yakorera amakosa mu nzira, Barcelona itsinda, birashoboka ko Barcelona izajya kwakira Real Madrid kuri Spotify Camp Nou. Real Madrid itegetswe kuyikorera God of Honor, nubwo twabonye ibyo Mbappé yabinyujemo mu rugo, ariko igihari nuko by El Clasico abantu babwira itariki ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. El Clasico izajya kugira equipe ya Barcelona mu bifatika, mu gihe abiri kwitwara neza yamaze kuba ibona igikombe cya champion. So ikindi kintu cyakanze abantu benshi ni imvune ya Lamine Yamal. Lamine Yamal yavunitse ku mugoroba, NDP7 yabikomojeho, bamukoreye ikosa, agira uburibwe ariko atera penalty ijyamo. Penalty amaze kuyitera aserebura ariko ninagira agenda acumbagira gake. The guy ahitamo kurimpinga off the field, ahitamo gusimbuzwa. Lamine Yamal ibye kuri iyi sezo byarangiye. Ubwo Magnifique ashyiraho medical report ya Barcelona, ariko NDP7 Lamine Yamal amakuru ahari nuko azagaruka nibura mu gikombe cy'isi. Cyane niko bimeze. Nyuma yuko avunitse bari bavuze ko bagomba gutegereza test bagomba gukora kuri uyu munsi, ariko ngiye ku mugoroba hari amakuru nabonye bavuga ko agomba kuba adahari sezo yose. Ubwo nibyo bavugaga bigendanye n'imvune yari afite, ariko test nyine ziragaragaza ko yagize hamstring injury igomba gutuma ino sezo n'umuntu atagaragara mu kibuga, ariko akazagaragara mu gikombe cy'isi. Ubwo birumvikana igikombe cy'isi ni tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo kizatangira. Ubwo abantu ntibamutegereze rwose muri shampiyona, ntabwo ari bwongere kugaragara. Ikiza nuko yabagiye wenda equipe ya FC Barcelona, equipe ya FC Barcelona ubona ko imeze neza mu bigendanye n'amanota irusha equipe ya Real Madrid. Ariko ikibazo Cedro kikaba muri iyi minsi nyine bano bakinnyi nta mwanya babona wo kuruhuka, by'umwihariko bano bakinnyi bagenderwaho. Lamine Yamal arajya muri equipe ya Barcelona agakoreshwa, yava muri equipe ya Barcelona akajya muri Espagne. Urumva nagahe gatoya azatajya gukina igikombe cy'isi adakize neza, hanyuma urumva Espagne ifite n'amahirwe yo kugera kure, izava mu gikombe cy'isi cyangwa se igikombe cy'isi kizarangira n'ubundi bagaruka kwitegura mu mikino bazakina muri equipe ya Barcelona. Ubwo bazaba bagarutse n'ubundi kugwatana muri Champions League, bagarutse gwatana muri shampiyona. Untekereza ko rero
ari inkuru itari nziza kwa fana b'ikipe ya Barcelona ndetse no kuri Lamine Yamal, ariko nanone ikaba nziza ko azaboneka mu gikombe cy'isi ku bafana b'ikipe ya Espagne ndetse n'abanyamupira muri rusange. Nge ku bwanjye muri iyi minsi ndi gusenga ko abakinnyi batavunika pe, bakazajya gukina igikombe cy'isi. Urumva rero imvune yagize ni hamstring injury, birumvikana akaba rero ataragaragara muri saison, nta mukino yongera kugaragara muri iyi saison muri equipe ya Barcelona. Ubwo abantu bamutegereze muri mu gikombe cy'isi 2026 rwose. So Barcelona uburyo batangaje ngo Lamine Yamal expected to miss the rest of the season for Barcelona. Lamine Yamal yitezweho ko agiye kumara iyi saison isigaye adakina mu ikipe ya Barcelona kubera imvune. Announcement y'ikipe ya Barcelona bagize bati the tests carried out, ati isuzuma twakoze rumva bagize bati isuzuma twakoze, the tests carried out have confirmed that first team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg, biceps femoris muscle. Nuko ngo isuzuma twakoze ryemeje ko umukinnyi wacu mu ikipe ya mbere Lamine Yamal yagize imvune ya hamstring mu kuguru kwe kw'ibumoso. Imvune bahita bayisobanura ngo nicyo bita biceps femoris muscle. Urumva? Hanyuma the player will follow a conservative treatment plan. Umukinnyi araza gukurikiza uburyo bwagenwe bwo kumuvura. Lamine Yamal will miss the remainder of the season and he is expected to be available for the World Cup. Lamine Yamal agiye kumara ikindi gice cya sezo gisigaye adakina mu ikipe ya Barcelona, ariko ngo azaba hari mu ikipe y'igihugu ya Espagne mu gikombe cy'isi. Ayo ni amagambo y'abaganga ba Barcelona. Nayo nkuru nziza yonyine irimo kuko kuba Barca muhombye iyi sezo yose ntabwo ari byiza. Kuri Lamine kuba avunitse muri final sprint ya sezo si byiza, ariko byibuze kuba azagaragara muri mondial bizaba ari byiza cyane kuko ni umukinnyi ugomba kuhagaragara kuri stage binajyanye n'ibyahanganye nabyo, kuko ni Lamine ubwira ati za Ballon d'Or nanjye ngomba kuba ndi present. Ni Lamine wagiraga sezo nziza Cedro, kuko this season match 45 yaratsinze ibitego 24. Nibwo bwa mbere tubonye Lamine agira sezo nk'iyo ngiyo, assist zijya ku 17. La season yarafite ibitego 18, assist 22, ariko twese no sezo twari dufitiye umukoro Lamine wuko byibuze yakongera goal utariye zamura ibitego. Arani ikindi kintu cyo kuganiraho mbere yuko tuva kuri iyi Barcelona, n'umugabo bamwita Robert Lewandowski. Ku mugoroba ari Twitter narindi gusoma zo mu gihugu cya Pologne. Ntabwo numva igipolish, ururimi rw'abanyapolonye rwose ntabwo nduzi pe, ariko uko ugenda umanura ari ifoto imwe narindi gusoma mpera ku nkuru za Chelsea, Liam Rosenio gusimbuzwa umutoza Mark Fallen akaba ari ugiye gusigarana ikipe. Sanga umuntu wamaye iyo foto ni umunyapolonye. Reka nononge kuri Twitter ye noneho urubuga rwa X akoresha mu scrolling bakagenda bagaruramo amafoto Lewandowski uburyo yarameze kuri touchline, uburyo yarameze. So Lewandowski bisa naho biri gufata indi ntera. Uyu nguyu ubaye umukino wa kabiri adakina. Ku mugoroba kuri match ya Celta Vigo nitwigeze tubona iminota 90 yose ari kuri bench. Yego nibyo Cedro ugiye kureba ku mugabo bita Robert Lewandowski. Abantu benshi bari no kubihuza n'amasezerano, ibiganiro n'amasezerano ari kugana n'ikipe ya Barcelona, ariko n'umugabo utishimiye umwanya ari guhabwa. Ino sezo byatangiye bisa nka ari kubyemera bijyanye n'ubuzima yari afite, yari hanze yavunitse, kandi Ferran Torres ari muri forme kandi ari fit. Ibyo byose Lewandowski akabasha kugira gute kubyihanganira. Ariko iyi phase Lewandowski wifuza no kwigurisha kugira ngo byibuze mu gihe Barcelona itamwongera amasezerano azaba ari lewe byibuze ubasha kuba yazisanga andi ma equipe yifuza kumubona bijyanye n'urwego azasozanyaho umwaka w'imikino. Ariko aka kanya ugiye kureba kuri Lewandowski kuri match ya Celta Vigo na minota yabonye, kuri match ya Atletico Madrid muri Champions League yakinnye iminota 23, kuri match ya Espanyol arya bench, kuri match ya Atletico Madrid Fazare cyangwa se match ibanza ya Champions League iminota 45, Atletico Madrid muri La Liga yarari kuri bench. Ibyo ngibyo ni bimwe mu biteye impungenge. Kuri match ya Rayo Vallecano iminota 45, bivuze ko bita Robert Lewandowski aheruka gusoza umukino ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo. Ni Lewandowski rero
biri gusa nkaho ibi byose birimo biramutera impungenge avuga ati ese mu gihe haje umukinnyi nka Julian Alvarez kuko nzaba ndi umukinnyi uzabaho nka backup player mu gihe hari ama equipe anyifuza mu gihe hari ama equipe yifuza kumereza agafaranga ariko byibuze nkasoza kariyeri yanjye on high ndimo ndanakina ama equipe arimo za AC Milan za Juventus akomeje kugenda muganiza ariko mu mutwe wa Lewandowski Cedro bisa nkaho bijyanye n'amasezerano Barcelona ari kumeza nagoye bavuga bati uragabanya umushahara 50% tunaguhereze byibuze umwaka umwe cyangwa ibiri rero nakavuga toya ngewe ngumanya agafaranga gafatika byibuze niyo mwamereza umwaka umwe bisa nkaho rero iyo balance y'amasezerano binajyanye n'uburyo bashaka kuba bakomeza kuzamura agaciro ko bita Ferran Torres kuko bishoboka ko bazamuryamo amafaranga bisa nkaho bimo biragora Lewandowski kubyakira bisa nkaho biri guca amarenga yuko Hansi Flick na Deco na Laporte bamaze kwakira ariko no mugabo iyi meshya ariyo ya nyuma azaba ari muri Barcelona. Umugore wa Robert Lewandowski bita Anna Lewandowski mu mezi make ashize ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cy'iwabo muri Pologne yaravuze ati rwose umugabo wanjye ntabwo twari twafata umwanzuro ariko birashya bishyira bishyito ko tuzava mu mujyi wa Barcelona tukagenda tukajya kureba next challenge cyangwa se ahandi hantu hashya abantu bati uyu mugore ubu ntarikocoye ariko aka kanya uko bimeze muri Barcelona Lewandowski abantu basubiremo match ya Barcelona na Celta Vigo barebe uko bafotoraga kuri touchline ya Barcelona Lewandowski bamwerekanaga gute Rashford agiye kuri atake gute Lewandowski atagiyemo gute Ferran Torres avuyemo Lewandowski najyemo gute Fermin Lopez yagiye ku ruhande Rashford akaba ari ujya kubusatiriza donc bakagenda babyibaza muri Pologne yabaye inkuru n'abanyamakuru b'abanyapolonye bose baravuga bati bite kapiteni wacu ko yadusezeye bimeze bite ko atari no gukina muri club so ubwo nugutegereza tukareba kuri Lewandowski iby'amasezerano ya Hansi Flick bimeze bite? Hansi Flick yamaze kwemerera ko Barcelona cyangwa se yamaze gutangaza ko Barcelona ariyo kipe ya nyuma atoje y'abanya equipe nationale agahita agenda akajya kwirira amafaranga ye gake gake. Hansi Flick rero yavuze ati nibyo ndi mu biganiro byo kuba nakonya amasezerano atari kakanya si cyo cy'ingenzi no kuba twasoza umwaka w'imikino ariko byose Cedro bica amarenga yuko no mugabo azemera byibuze kongera amasezerano muri equipe FC Barcelona byibuze kugeza muri 2028 cyangwa se 2029 kugira ngo byibuze agire icyo yubukana n'ikipe FC Barcelona sigire Laporte umusinge mwiza wo kuba bakubaka Barcelona ihatana kandi challenginga ku bikombe. So magnifique abanazemo umugore wa Robert Lewandowski Anna Lewandowski dore nguwo rwose bano bajya babyumva mu gipolishi ikintu cyonyine nzi izina ry'umukobwa riba riherwa na A iry'umuhungu riherwa na I Lewandowski NDP7 nako kanu mukumva izina ry'umukobwa rigomba kuba riherwa na A iry'umuhungu riherwa na I Lewandowski abandi murabazi ba Piotr Zielinski Zielinski ubwo ari umukobwa yakitwa Zielinska nabazire whisky bose ni gutyo bemeze mu gipolishi.